Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM. Siak ni Manong Jun, Siak with ni Ama, da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak ng literatura nga Ilocano, babaeng
sa miwing iti puso, sunata ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Excited! Ana. Medyo nakapsod. Ito yung mic ko pa lang. Nakapsod. Ayan. Sige pa. A little bit volumated. Baka niya ko na. Okay. Kasi Volumated. input. Okay. Nga rod, 26 iti Mayo, iti mabilang, and kaadwan na po, dito iti culminating activity, iti Flores de Mayo. So, kada kita'y sumagala, damdama, kita agsagala, agsagahan na kayo, nagdigos kayo, make up and everything, ta sapsapain nyo ti sagala, ta baka numatuduan. Okay, nakalugan mo't ko na da. Nakalugan na nga, apay no, nakalugan hanggang nga mabasa. O, si kakit di sapsabain nyo nga po, tag-celebrate. And damdama po, alas 5 ti malam, iti misa di Jay San Roque Paris di Ramon, da kami ti kumansyon. Alas 5. Yan, pagkatapos dito, tumaray kami di Jay. So nga rod, stay food, anyaman na po, ramitin nyo, relax pa laeng. Iuldag yung 5-8, i-redep yung 5-8, tadamdama tayo apong agpakasta. And number to dial apo, no, dati kayo apong i-request nga kansyonan may 0905-808-1259 as well as no kaya kami makita po ibisitahin nyo lang po iti Karuba channel may iti YouTube pero kayo Karuba kung lang and then DJ mo at Facebook XFM Santiago City. Data lang nga po and then DJ kami so nga rod kumansyon tan first phase ako katamang kita tamang ti kaim imasan na nga balse atay hantapay na hangkanta din nabayagan. Kita ta. Happy Sunday and God bless from Alona Tapalbag. Okay. And happy Sunday to all from Neriza, Gaceta. Watching from Sinili, Santiago City, Isabela. Purok sa is kano. Sinili. Sinili, Santiago City. Okay nga rod. May isang sonata para kaligit na hilig agpakutikot. Agpakurigor. Mas na ayang kintayin No itudok tayo ikidem na pa'y nga uray la makalwa kasta ni bakit awan pinto yan na aglalunutay orasen panaginan na kumuti-k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 uti kumuti-kuti-kuti kanot imas na bigat palaing agsarsara ka manen tiduduten ipisok mo talapayag mo imasin tiyak kuri-kuri-kuren inuteng nga iserek sampus pusi-pusen alwadam laing tabikan tuket agtulen no umaldawen tabuok mo metiap apirasen isagsagana mong tama-tama pa kuri-kuranen abot iti mata nga to ken baba mayab-yab ken ka alwadam laeng tabikan tuket ang segen kumuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti-kuti imas na ayaw kintayen no itudok dahi ikidem na pa'y nga uray la makalwa kasani bakit awan pinto yan na aglalong nutay oras
orasen panaginana. Kumuti-k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 uti, kumuti-kuti-kuti kanut imas na. Sa balimet mananti karkarawaen, atay banak nga iti mga ramit ket agas sa walaen. Alin itaya mong tarog yan kan akuri-kuranen, alwadang laeng tabi kan tuket agsikugen. Kumuti-kuti-kuti, kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na. Ay akin tayo itudok da ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen panaginana. Kumuti-k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 uti, kumuti-kuti-kuti kanut imas na. Kumuti-kuti-kuti, kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti imas na. Ayaw kintayo no itudok da ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen panaginana. Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti, kumuti-kuti kanut imas na. Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti, kumuti-kuti kanut imas na. Back to kutikot-ikot ko na na. Happy Sunday afternoon, oray no lonely, dito balayan ta na asawaan amin en, dagiti anak min, back to togetherness with matching kutikot ko na na ni, kapsat Alicia Keys, iti tiyagi nga sa bali manen iti number nan, baglaki din tatipog tuna, iti na minsan, okay, ay katawan mabalin, talagang panawan da tayo, dagiti anak tayo, ta damit sarili lang abiyag, iso nga, I remember very well that ko na ni Ma'am Rara, ni Rachel Ramirez. Yan our division superintendent. Nga kunana kano dahil dinanang na Sapay lang kong tadaan ko nga nakaadal. wan, sapay lang kumata, anak ko nga nakaadal, ati awan obrana, tapno dati katakta ko na yun na nakano yung nagtibalay. Yan, bayad tin na panagmaymaysa, bakit, dati ko na niya. Siyempre nagawan mo tanda di asawa na, hindi wala. Oo, and then dagiti anak na puro professional, teachers, nurse. Hanlang nga basta teacher, schools division superintendent. Sana all. And it's very sad to note nga talaga kanugayam nga kasjay no lumakay ti taon, awan dagiti anaken. And of course, hantay mo adalo ko ni inang dana. Wana as in Tada di manang nga nagtete exam ti principal, di ba? wan adi kapsat nakapasa ka. Haan? Nalalay nga talaga ni ading mo aya ko na minsan laeng ko na. Yan talaga nga medyo manginsulto mo di bakat. Challenge sa anak na. And then hindi nakapasa kaya awan mo makunana di bakat. So that's it. Apo, no, dati panahon tayo. Nakapasa mo tan nalay nga mga roden ko na. Yeah, those are experiences apong income masabsabat, bayat income panagatuktukar iti sa basabaling nga lugar. Iso nga no dati okasyon yun, no, kaya nga nasayaat, kaya nalimpyo, tagiti performance of course. Kaya tinaragsak. Ta kami, ti alaan niyo, tanay isal sa lumina apo ti performance me. And of course, siyempre, unang at tagitaksak pa lang amin dagiti sa aksal-sala iti ko natayan iso nga ko pa ila kurso na adanto lata siguro panawen nga maaklon ko di nga kultura nga ada dagiti aksal-sala ti nakiting ti suot na, but for the meantime haan pa laeng iso nga
I do recommend dancer? yung takit dancers. Ang ko pa lang nga maaklon na jay. Okay. Ngam no kasaran, okay lang. Kasaran okay lang. Baglang nga buy-buyain da. Pero nung natayan, kasla, hampay lang mayan nato para kanya. Ngayon, adalata ka da kanya da. Siyempre, agbalbali umititi amin nga kultura. Kaya pamati tayo. Okay nga ron, ano ti kunada, tita? Yan, good hi nun karuba, exciting Santiago from Nailita Munar, iti Rizal, Santiago City, Premium D3 Coffee Mix. Kung naman. Wow. Yan. Hello to Bernie Nival, ayan. Kastamat kin ni Mauricio Taberna dito YouTube, Happy Sunday Karuba. And hello Karuba, Happy Sunday from Antinelli, Mariano. Yes, Kabsat Nelly. Kumusta? Nakasangkutan. Nakasublitan. Naka-updated actually, nagadumat activities tayo. Okay nga Rod. Apa yung natatamot? Speaking Pang nakatayan mo. Yes, speaking of natayan, to siyempre, nagtukar ta kay ni Ma'am Rara, naisaman nga sunata nga Rod nga, medyo mang palagip katatayo, katagiti nagpukaw, katatayo amin. Okay nga Rod, para kini Lalo katagiti naganak tayo. Yes, namuna kita Flores di makita ta, para katagitiin na tayo. Okay, Nanay, for you. Nanang agsingsingpet ka, umatayo at inakun sumina, inakto sa pulen no dinak makita, di kam tulong lumdaan no awan kita den na. Di umarubos, lumalaglagip ko. Ayat kendungo, day di nanang ko. Isut kamanga, no Adda parikuko. Ket liwa enak, no malmalay day tuy puso. Awanen dintun agsugli, dagiti adu ken panagibig, ay anyan atu ti awan inana, kaarig at pataw nga awan sang ladan na. Sakit din di Adda pa'y inana, mangipa ay kaasi ken mang tapayan, ag dumalaeng di agsyuman at kunada, inan tumaartapan ipudno nga ina. 23 minutos kalpasan, di alas 12 di malam, kat ano da kita ipagpagata man ang titan? Wan, no ni insan ang makti agtats waitas. Bayaw, ang mulagan amin nga babalasang ha-ha-ha. Idi siguro, bayaw, idi panahon awan pa iti buksit na una, dato'y kaanakam. Ngayon may tatata medyo... Naimas kami mga napo. Ngayon, tropa. Trying to work out talaga mga minalam nga exercise. Yan. Blessed Sunday mga idol. Sir Jun and JM watching from Doha, Qatar. Doha, Qatar. Benilda.
Duwa naon mo dito ti Facebook ti kwa. Yeah, everyone is busy. Siyempre, nagtuto, nagmay taguldag. Anyway, tuloy yun lata po taguldag. Takansuan ang da kayo lata. Yan. Nice shirts ko na ni anting Lori. Yes, this is from you. Thanks to you. Una. Hello, good afternoon. Yes, nga paiso, kita sponsors tayo dito, Apo. Thank you so much for staying with us. Special thanks to Manen Larina Flores of Quebec, Canada. We also have Rainier's Private Resort at Portres San Sebastian, Ramon Isabela. Tandaan nyo po, Rainier's Private Resort. Photo shoot, swimming, okay, get Reunion. together. Reunion, birthdays, and weddings, of course. Mabalin nito sa J. Rainier's Private Resort. Just get in touch with them. DJ Apo Facebook page da, pero kinyo lang ti Rainier's Private Resort. And of course, Manang Lorely and Perry and Maricel to talk of California, USA. Of course, from Hawaii. Kathy, Auntie Kathy and Uncle Ronald Salvador. Daniel and Liza Cabal, and of course, Josephine Cabal. Cabal. CJ of Baguio, Apo not to mention that. CJ of Baguio and Pacific Star International Employment Agency. Yes, okay. Yan. Hi mga karuba. Kanada. Napananan. Comment. Yan. Pa-shoutout dito sa San Fermin. At pabati na rin po kay Bel Bulan, Edison De Feo, Evangeline Alverba. At parekas na rin po ng song na Babylon. Roland Cabrera. Okay, ayan. as kanayon dere request ita, nabayagan nga hanta kinanta, isong itit taman, iti kalalayngan na Rivers Sumala kayo, Garod! Sumala kayo! Babylon. Para kini Sir Chris, kung maneho, ito tang kanitong pag-awid, di dito gigaraw. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down.
when we remembered Zion by the rivers of Babylon. There we sat down, There we sit down, yeah, we wept when we remembered Zion. Ngaro, nagsubli na kiti bagay mo, kalpasan ti sumbag mamanu apalagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International. Agsubsubli, dagiti pagayamyo, and siyempre, dagiti lata po ni Katropang June, to the world. Katropang John Mark. Para iti programa na Polo 1. Adda kami Manen dito lang 104.9 XFM Santiago City. Isupay Exciting. Yun yung awan niya, okay. Dati aja dati. Dati, isupay Santon Plus Herbal Soup. Ayan. Nakita yung produkto abot, Yes to Health, kat masarakan sa Jai. Yes to Health Wellness Center sa Jai. Nablangko ta. Yes to Health. Sanchay, Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City. Malapit lang sa bagong Unison parking lot. Ayan. And for a healthier life, of course, take Premium Santon Plus Herbal Soap. Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Nature's Soya Coffee at ang paborito ni Chief Technician, siyempre ang Turbo Dietary Supplement for Men nga idi last week ket uri lang na out of stock. Ta siyempre adati kaduwana. Hay. Santon Plus Herbal Oil para Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. Clear Skin Beauty Soap nga susarin ni John Marg. Why, nadya sabon nga pampapudaw. Yes. Yan. Premium D3 Coffee. And At Santon. hindi na magtata. Herbal Tea that you met igupek tata po. Ayan, thank you so much kadagiti Santon products ta susuruan na Yes kami. to Health. Nga agbiag iti nasalon at apo. So hanla ang spiritual no di kati pati physical dapat go parallel dala kita. Ang arot balong ano ti madamag dita YouTube o wampay. Wan. Nabasa mo ito tete yan. Yan. XX Blessed Sunday FDD. Kunana. Okay, XX. Yan. Masadot na nga nagkwadita. Okay, we have a caller now on the line. And lawatan tayo. Good afternoon. Yes, from Oscaris. Yes, hello. Hello, Karuba. Yes, hello. Sa tayo gusto rin nga ito is Karis Karuba. Mabalik matlawang Karuba. Juan, go ahead. O, sige. Matlawang kayo man, iti naragsak nga daw yo. Kinadlawak man, iti balay ni Manang Kumakes, ni Yermo, kinkastabi di ka nakakani bagasang na ni Rian, ni Yermo, kini GM, nga kadwame. Kadlawak man, ti katsat ko dita si Miguel. Nga katsat ko nga ni Marcion, ni Yermo. Kitay anak na ni Saika. Pawag Karuba. Pinati yung madre ko. Mabalik ti Kristis mata. Ano ti Chris mga sunata? Ate man, dayo arosas. Kantayin nyo man Karuba. Okay, thank you so much. Okay, duyaw arosas ka no balong iti kalikaguman na nga mga kan. Ay kat padasin ta nga ited iti duyaw arosas. Yes, Karuba. Duyaw arosas. Agad ka ta medyo Blessed Sunday Katropa watching you here from Cala West. Ayan, God bless. Kuna na, ni Julian Lopez. And nag-thank you what ni Ate Evangeline Alberba. Jinti greetings ni sino dati tatayon? Roland Cabrera. Wow! Hello, Evangeline. Ayan. And umay kan mo guest ka na kami dito ay Kabsat Evangeline. Okay, nga rin requested by Takos Karis ni Karuba. Ito yan, ito. Arosas. Tay bigat nakaputa panag-ang laklaata inapong anak at daduya arosas Inisamak ngim di nata. Second voice of kumadi eh. nagarus itinwa ganda't mo gayam umakadan
tuy den na dim kabalan nga inparupa nga dan sa baliken ka ketjak met pinagaro amulitam panagdenata ket itay nakaturugan imbati na amay maysa imakadakang babaenti duyaw arosas agnanayo kenamong kadi si tatagyedak si pupudno ngem apay ta siminaka nilipat makarin-karita naglibas ka duyaw arosas senyales na dim kabalan nga imparupa ladang sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitan panagdenata ket itay nakaturuga imbati na amay maysa pimakadakang babaenti duyaw arosas pimakadakang babaenti duyaw arosas yaman na kitang di arosas diba? Nabasit ay ayam na kumang madi man na ikanti hostisya. Okay, si Kabalong, sino ti kablawam personally? Jibalay, syempre. Kaya ajay simipat tabukot mo. Idi gumagatang ka di Bulakenyos. Ay, mati mamunagan na nante. Ante? Mati malagip nagan na. Okay. Anyway, no si asin naman ito nga simipat tabukot mo nga antim. Good afternoon kada kayo. Of course, si Tama Balay. At anak ko nga madiumin inom unay titanong. Ayan. Ano lang ni Ace? Puro juice kada ko ha. Sabay lang ko matagbalbaliw kan nakong. Awan ti maudi nga babawi. Awan ti umuna nga babawi. Puro maudi amin deta. What? So nga tata, apo. And kadagiti kabataan nga dumdum ngeg. Abo, I get a glass of water nga kanayon hanga til-tila at nga energy drink, sito, coke, soft drink, juice, abo. Lik-likan nyo, kita nga mainom. Sagpaminsan, mabalhin yung nato ay aramirin nyo metan nga ikabilyo pa iti kasine. Natawag to yun? Tumbler. Yan, naka-tumbler. Di juice yun nga balbalunin nyo. Ay, kita nga nasaya at nga kanayon. Okay. Kalaman si Diyos nga eh. Okay lang, no, kalagita ka sa natural. Lemon. Lemon. Basta agad natural, agad ngamin o ada preservatives nyo, agad talaga nga apple juice nga magatgatang itang prepared citrus. Mayat-mat sagpaminsan, pero the best pa rin ang tubig. Yeah. Danom. Tubig. Nga kunang na ni Alden Richards, iti nag-host iti Miss Universe. Batangas! Tagig ko na naman, makapakig doon ni Aga. Hello, Manong June and John Mark. Nice to see you guys again. Have a blessed Sunday. Please sing Modelong Charing. Thank you. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California, the Tesla. Yes. Apo, impatulod na ajay Tesla. Yeah. Apa, di mo. Pero, anak ni kumparim nga, Edingoy, Amumon, nga naka-Tesla. Ni...
Okay, it's very normal naman in the United Oo. States if you have a good job. Wal, Talaga ba't ni nga? Aji Kapats ko, ni Lani, ni Melanie Toledo. No, dito yung Pilipinas si bakit ang tinaka-Tesla ay Tesla sa balingan na sa makapaapa. Hindi Amerika talagang normal lang ito ang Tesla. Okay, we have another call. Sakbay nga kantaan din yung modelong Tering. Good afternoon. Hello po. Yes, hello. Afternoon, kuya. Yes, good afternoon from the Funquirino. Anya ti may paay tayo. Si Fatima Serrano, kuya. Oh, Fatima Serrano Taga of Cagayan. Tuaw, Cagayan. Yes. Kasanoy kipimano ni ate sino ate gayam yun? Elvis Sebaste. Elvis Sebaste. Win nga rod, kuya. Awan di pag sinsinukat im di nagan min, kuya. Awan di ka sinsinukat ko nagan no kuan. Wan, kas malaglagip milat tamutan ano mga ganda kan. Anyway, nakita mo ka di isuna? Haan? Haan, kuya. Ano lang, via Facebook lang po, kuya, kasi nagla-live naman po sila nung huling mga araw ng mga lamay po niya, kuya. Okay. Oh, sige nga rod, kung mablao kan deng, tapakano agsinangit tapay dito eh. Yan. Una sa lahat, binabati ko po kayo ng magwapong hapon. Ayan. Batiin na din kita, kuya, ng advance Happy Father's Day kasi bakanti na naman ako makasingit. Ayan. Tapos, binabati ko lahat din ng mga kaibigan ko, Samahang Walang Iwanan, tsaka Bulbulataw family members and officers. Tapos, yung dating group ni Ate LV, yung tropang masayahin, officers and members din. And then, kay Kuya Laperpoy, ayan, kay Boy. Ate Annalyn, kay Kuya Alex, Ate Shoni, Kuya Gilbert, ni sino pa yun? Basta amin dalatan kendi best friend ko mitin na kuya ni Mercy nga Kagumbay, kinti pamilya Latan Serrano, kin Ariola Baligod Latan, kin Miguel and Barbano family, kuya. Tapos kay Bebe Lalabas kun, kuya, ni JC Miguel, kuya, parikwe. Adi man kuya, adi nabayagin nga kayat ko nga i-request king ka, adi man sipot nagpukaw ka kuna na di Ilocano version ti Since you've been gone. Oo, since you've been gone. Oh. Sagsagot ko lata kanya da aminin, kuya, lalo Well. dagiti family si Bastelatan nga kuya. Kini Ate Carol Paygayam. Ayan, Carol thank you, Gamay. kuya. Okay, sige, welcome and thank you also for calling. Arod, pagsaranwentan, dagiti request da. Okay, syempre, umuna detoy. Request ni J-Bell. Maribel Garcia, kaya Maribel Garcia. Dapat model, charing talaga ha? Ako ay isang model doon sa ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagka-instariray. Talbog lahat sila, ang mga foreigner ay nagkakandara pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mestizo na hapon, na in love siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupa't katong, ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang ang iningat-ingatan ko, ang ugat, lawet at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari, huwag sanang mabuking nakatali kong aking naubod ng itim. Wow!
engine. No nakaturbo. Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sa akin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Okay, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't datong ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon, nagtitinda na lang ng itlog at talong. Pam, pam, pam. Sipot na tukaw ka, nabalkot at tiluluwa, nga ako
Good afternoon po karuba. Happy watching from Sydney, Australia. Pa-shoutout po idol. Dagiti ang kabsat ko dito Pilipinas. Ni Christy Bong at Rolly Rabaha. Okay, agyaman ang abo from Will Jack Rabaha. Okay, at this point we have another caller on the line. Ngem paki-prepare mo di sunatang ako. Hello? 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 Yes, hello. Hello, sir. Yes, good afternoon. Alin ba nga manin unit, sir? Stamat, anya, madamag. Mablawak man, sir, nagdita programa yun. Okay, go ahead. Kakoy ti amin, kablawan kay ti naragsak nga daw yun, sir. Tapos, nagiti gagayang ko, ngayon ko da, Kuyang Pedro Libed, kasama ti pamilyana, kini Dian Libed, dijay, kaya po na nga ni Dian Libed, tapos ni Carol Gamay, pati Masirano, ang amin dalatan, special latan tay Darling Concer. Dagiti pamilya ng pamilya Bilino, sir, naimbag nga malinda. Ate ako ditoy nga nakakulkulit. Tapos may anak ko nga ni Michael, ni Christine. At request na konser. Mabalintay kita din nam, sir. When? Okay. Awin, sir, isagot ko kini Darling ko, sir, nga papalagot ko. Okay. Sige nga, Rod. Sige, sir, Thank you for calling. And Joseph Marit, anak ko na nabalong, dita. Good PM manong Sergio na ating JM para kes naman po ng Bilin, Tatang para kadagiti insan ko dito San Antonio, Ranyag, Isabela, ano ba may? San Antonio kan Ranyag, Ramon Isabela, regards all from Carmisis, Carino Ortiz family. Carmisis. Carino family. Bilin Tatang, Bilin Tatang. Ano ko na Team Bilin na ya. Good afternoon, katropa. Pasyaron ka po dito sa avid listener. Purok 7, Core Shelter, Banawag Norte. Kahit maulan, tuloy po din nakikinig sa XFM para kasi nga po kung sakaling ikaw ay lalayo. Okay. Ano naman na request dan sa baling? Tatayan? Jai. Ajay. Jumbo. Ano, lipata mo request na. Kita man lang. Naimbag. Kabalbalikas na lang ko tay. I-text mo lang ko nam. Okay, paki-text yung request. Apo, di malagi. Naimbag malam yung atwa kan na nang rona kan lakay ko nga. Agin ina na habang agdengdengag kanyayo karuba ka namin na taga Villa Carmen. Thank you from Auntie Juliet Villanueva, iti Purok 3, Villa Carmen. And hello to Sir Rocktown Henry Castales Jr. Yes, saan siya nanonood? Sa XFM. Yes, good afternoon, Rocktown. Yan, Rocktown. Henry Castales. Yes, and ada siguro ti dawatin ta ditan to no next time. Dumawat ka ti kachat mo. Kablaawan man, sir, nilakay ko nga nagwapo agnagan ti Rufino. I love you, lakay, from Marjorie Manuel ng Nabuan, San Diego City. Palikwes man, Jaya. Babylon, nalpas, tatayan. Agsala kami man. Apo, mapatsi mo no, agsala kayo dito, Babylon. Adda tatay request, adda akong biyag ko kunanan sa? Yamo. Whatever is that request. Hello, kuna ni Melanie Fronda. Okay, nga ro, tabo. Duwa ti mabalin nyo pagpuyo until live. Dito YouTube channel mi, Karuba channel, and dito Facebook. Yan. Adda akong biyag ko as requested. I believe this one. Ajin nag-text sa kita ma. Akong biyag ko, di mo ipasapat na sakit na ikikita. Di natalikodan, unasan na'y kadwa-duwang at palawag at man. Di kinapudno
kasangay mo, siya kay di makaigna. Amok nga pigustuan, ada ang tasibay mo, nga aglalailukin ka. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngayon din na kaya asawen, nga awan kan itinakim, kurang at lat panawen. No isut pa ko na lagi-lagi pen, di ka kuman sinublianan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Adud na kurangak, auray laeng nusurat, di kan masubalitan. Hindi na kaya asawen, naawan ka mitinakin, kurang aklat panawen. Nung isot pa ko na lagi pen, di ka kuman sinublianan. Diyan kuman agpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman agpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Okay, dito na po nga magbutit yung mga pasit na programa tayo. Kita kisubli kami with more songs and more surprises. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the Rainier's Private Resort. Agsubsubli na iti
Raymond, still with you, Katropang June. And katropang John Mark. Yes, iti may kadwa nga oras, iti programa tayo. Kat, dagitay, adit talatabaw, kasi kini Kabsat Nilda de Leon. Hello, good afternoon. And Inspirational Mythical Dragon, sa request command, ajay Sika Idol. Okay, ano pa eh? Si kaya ko. Ayan, para kasi marang Tecola Sisi from Quezon, San Isidro. And hello, ko na ni Nilda de Leon. Yes. Dita din nam Ajay Idol, Wilfredo Ineres. Dita din na, ajay request na tayo. Well, Apa yata makutkutin dito yung microphone ko. Iso nga pumapsot, pumigsa. Basta nagmay dati niya. Anak ko na. Ajay ko LED wall lampshade. Wala na niya dito tayo. Nila solar sama. Kula sisi ko na dito tayo. Well, Kula sisi, padasin taman nga berukan, no? Dati kula sisi ta. Kula sisi, male version, syempre. Kula sisi, ngarod, as requested. Akep pamanday to'y barukong po. No di ka mapasang pet o salda to'y biyak ko. Papapanam di soras tirabi napangkansama nen naghapi-hapi. Agparparik na kanyak siya, tay may sisiyasin. At ako ka, at takula sisim. Tanu sumangpet ka, di ka agun uni. No agun tunag, sikat makiriri. Akep pamanday to'y barukong po. No di ka mapasang pet o salda to'y biyak ko. Papapanam dis oras tirabi napangkansama nen naghapi-hapi. Agparparik na kanyak siya, tay may sisiyasi. At ako ka, at takula sisim. Tanu sumangbat ka, di ka agun uni. No agun tunak, sikat makiriri. Wapat maasawan adun parnoyan na danak ke bati ka unggan at dabay lahida nga sipsiputam arik nagpagkit intay inda ipipusan ayan na aganas nung wapat maasawan akakamakamatik ang timarik na sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatok makat mang parang sa tarik na. Bamanda ito'y barukong po no di ka mapasang pet o salda to'y biyak ko papapanam di
napangkansa manen naghapi-hapi. Agparparik na kaniyag siya tay may sisiyasi. At ako ken ka at ako lasisim. Tanu sumangpet ka di ka agun uni. No agun tunat sikat makiriri. Daytoy kiligat na no gwapat maasawam. Adut parnuayan na danak ke batika unggan. At dapay layda nga sip-siputan. Ari nga paiket dintay inda iipusan. Ayan na aganas no gwapat maasawam. Agkakamaka-mati kagdi maritnam. Sangkad dayaw da sikat kagasatan. Tanakatugmakat magparag sa tariknam. Ayan, at request din ng Avel Bartolome. Kung na dito ay ate man kano after all these years, ito yung request na. After all these years. Yan. May sabi nga nag-text, good PM, karuba pa request man. There is one da nag-isagot kadi Pukok, anak ko, ken thank you, asawak. Kente asawak, tinag-text ni Irene Manuel, iti Rizaluna Cordon. Dearest one, nami pa po nga piyesa. Ang request na aman, jay Bislak, idol from Inspirational Mythical Dragon, Bislak. After all these years, balong, as requested. Ang arod para kinini ng Avel together with Ninong Gilbert, dating nga sonata. After all these years, balong. Lyrics. Awan, biro kami tayo, cellphone mo. Faded wedding photograph, you and me at our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days the world has changed, but our love remains the same. God knows we've had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we have climbed to get this far. You've learned to take the laughter with the tears after all these years. After the fires that we walked through, against the odds we never lost our faith. In a house we made our home, where our children all have grown. Precious moments time cannot erase. Make a living up and down the gypsy highways. Seasons that we've had to share apart. Somehow in my heart I've always kept you near me. After all these years, after all these years, you stood by me the days and nights that I was gone. After all these years, you've sacrificed, believed in me, and you stood strong. 'Cause with our love, there's nothing left to fear.
after all these years. After all these years, you stood by me the days and nights that I was gone. After all these years, you've sacrificed, believed in me, and you stood strong. 'Cause with our love, there's nothing left to fear. After all these years. Oh, that's it. As requested by Ninang Abel Bartolome of Belize, Bugalyo Norte, Ramon Isabel, a song called After All These Years. And we have another caller on the line. Good afternoon, 2086. Hello, Sir John. Yes, John. may di agsarding ti tawag di kiti tropang masayahin. Go ahead with your greetings. Sir John, muna-una kablawang kahit nagasat ka na parapor na malamaw kan kadagayo di tan stasyon ti radio Aha. Santiago. Ana nga estasyon tabaka sa baliman mabalikas mun. Nata imbaga ako ba mo tan dumagaming ko may higwalan gawin ta adopti stasyon tayo ko. May paglisa. Okay, kumablaw kan, kuyang. Umano na kablawang kahit nagasat ka na parabor nga pangal daw ti tunggal may sa kadagayon kung ulitan kung kadagati gagayam ni Lerma Ballesteros, may Nacion Chloe Bono Castillo, and also Norma Ramel, Carol Gamay, and Camilo Nila Istioko, Nila Villar and Carlagaon, Lolita Kakayan and Elsie Valdez, and also Vicente Agustin, Edwin Mariano, and also Norma Ramel, and Carol Gamay, and may Johnny Asuncion, nagdangdang ganayan dita Barangay San Juan, Alicia, at kaplawang kahit inaimbag na malam ditong galmay sa kadagayo amin ang nagdangdangag na awan labas na kangurunan iti Barangay Rizal. And kastamat kangurunan naman ni Mama Labs ko, nililibit from Bisaya. And kastamat nga kablawak na kita po pigay ni Sian Milibit, Sian Libit, and ni Mamang Da, ni Raquel Taberna Libit, and ni si Bereno Libet, agrigisakser iti kanta nga sagot request ni Johnny Asuncion najay Ping Ping, Sir John. Sa balin saka dito nga ping-ping. Ano, nakaturbo, mayat, dito na nakaturbo. Well, no nakaturbo, aji Ping Ping, tadeng German ni Johnny Asuncion, kanayan mga, hello, kanakan, Johnny. Oh, okay. Okay, thank you, Sir John, thank you. Thank you, Matt. Ayan, datapo ti pagayam tayo nga nabayagan. Ubing pala edi, nang ruging agdingag kaya tayo. Kat aglaps isunod ti senior citizen. Anyway, iti request na nga sonata kat Ping Ping. Ayan. Masarakan na po. Dagito yung sonata mi sa jay Spotify. Agad yung barbaro nga sonata mi. Adupay di jay. Okay. Di ading adida mukha nga armen personal
launay daytanay pingping kasla talia ti kolor na nagmayat apidilen ital nagpay ti kalid mo noing ka umisen nagmayat isagit-sagit ramramay patit-patit agano alumpam baram tunti agpurniit jak tulagam den a si kaket mapasangit dinto ama dalanan ta pingping iti luwasit ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping 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 kas tatikan syunek no din na paayen ping pirip piping ping 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 sinong bangir ti kalid na jay bukod ngem babaen mabalin sipaten mabalin pay apidilen mabalin na peke lenta gasawatan tumeteng ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping 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 Tikan syunek no din na paayen ping pirip piping ping 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 Sawat ka Adda pa'y may sa sorpresa atay tuping-ping Adda imeng na kalamuyutan aping-ping Adda siya absorber na nga intunin na makita ipukaw kuntot agkanta ping pirik piping ping pirik piping ping pirik piping ping pirik piping ping 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 kas tatikan syunek kadarum warken umuneg ping pirik piping ping 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 Okay, 28 minutos kalapasan dalawa natin malam and you're still with Katropang June and Katropang JM. Siyempre, iti primary sponsor tayo, Yes to Health, Abo. And iti produkto da, ulitan tangay pagkabalong, tapno handa malipatan. Of course, we have Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap,
Premium D3 Coffee. And the Santon Herbal Tea. Yan, ako masalakan Diaz to Health Wellness Center sa Di Alfonso State Barangay Centro in Santiago City. Asadag lang nga po sa Di Unison Parking Lot. Kat for your information and appointments, tumawag lang nga po iti cellphone number 0910-018-7529. Yes to health. Okay. Yes to Health Wellness Wellness Center. Center. Yes to health. Yes, no, sad Tutak pa. movies always make me cry. She said he had to work, so I went to the show alone. They turned on the lights and turned the projector on. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walking in. Although I was sitting there, they didn't see. And so they sat right down in front of me. Her lips, then I almost died. And in the middle of the color cartoon, I started to cry. Oh, sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. So I got up and slowly walked on home. And Papa saw the tears and said, "What's wrong, boy?" And so to keep from telling him a lie, I just said, sad movies make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Sad movies make me cry. Aro, nagsubli kami abo, kalpasan ti sumagmamano apalagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
welcome back to our show. And kadailat ako dito katropang iyo. Katropang June with katropang JM. Nga madama po nga iskan manan iti Lazada na. Iti kamumo nagado iti Lazada memoryado dan iti nagan na apo. Okay, Lita Aben. Good afternoon ko na ditoy. Pa-request man po Sir Jun yung kantang Kusilaban Ka. Maraming salamat po. Watching from Doha, Qatar. And Marites Pascua, blessed Sunday ko na ni Kabsat Marites. Tagapagrang Ayan. Okay, we have another caller ni 6182. Good afternoon. Hello, good afternoon, Karuba. Yes, go ahead with your greetings. Wala ti amin, kabalaawang kaman iti at tutudo nga Manen. And kasama iti friends ko, special kin ni Pedro Liben. Apan kanin muli ti bantay di kalman. Kabailan na kinaya na nga ta, apo, madanaga na man. Baka na igalis-galis. Baka atay bantay laang nga pagatumang, apo. Ngayon baga namin karuba nga may kanono na lubo. May pilot-pilot, tatasakan na. Imulyan na nga ta nga bantay ni Kuyang Pedro. Nakanakimulit ti duwa nga bantay ko na karuba. Sa bali, nakidaya dahi dyan, mamati ka. Duwang kwa dahi dyan, duwang kasaranda pa na inulay. Di kano jadi. Jadi. Di lilibet na kano. Ay, ako padas minto ti umuli mo dito nga duwang bantay. Ngayon, siyempre nakalugan. Okay nga Rod, kumablao kan. Tama dagiti na dumapay nga friends ko ni Ellie Boy de la Cruz and ni Ate Maret, ni Annalyn and Alex Agabao. Kan amin latan nga katropa. Sir, pa-request. Bulot nga yap. Bulod. Amin sa kang kantaan nata. Pagaro din, nananagan. Big Diamond. Okay, when Big Diamond. Oh, sige. Okay, Karuba, thank you. Ni Carol ate from Quirino. Yes, Carol Gamay of the Phone, Quirino. Okay, thank you for calling. Yan, dagiti apong arod. Iti panag-check the attendance, dagiti tropang masayahin. Dapat kumpleto da. Siyempre, ngayong awamutan ni sino ginatayan ni LV Sebaste. Okay nga Rod, i-request na dahil kita aman. Napuko tuloy yung panunod ko dahil request na. Okay nga Rod, good afternoon. Inikap sa Charity Lianes of Porterville, California. Ayan, and kaya kita dumapay po nga bisita sa iyo from abroad. Good afternoon. Thank you so much for staying with us. Keta, another request na tayo. Big Diamond. Ayan. Big Diamond. Big Diamond. Big Diamond. Okay, nga Rod. Tiraam dyan, Mark. Ito ay kalikagom na ni Carol. Gamay. Nga Big Diamond. I don't want a big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm. With everything new,
Let's Big Diamond. Ako, ayan. Oh, talaga mo't nga nagmayat iti sumala no kasi nga napudo ay nalameg nga narigat ti hanggang nga kalinduusan hanggang sa di permi di kapudot na. And I guess El Nino is done. May sabi nga sunata balong. Ato'y kurkur sunata. Dati nga talaga eh. Nagana sa nabiyag musika aring tay mabuy-buya. Dagos sa mabang arang kaunggan dahi tirig na. Ngamin tapintas mo awat pang ipadaan. Isot mang kayaw dahi to'y marikurik na. Dayta nga is-isan mo ay puno ang makabiyag. Kaslalin mo takalin mo ako personal. Takutis mo kasla porcelana pangyari ka. Sikat sabong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kako ading aglalong sikat ulis-isen. Nagpintas kako ading ipatay ko taapang pingin na isen. Juvie Medina Abayaw, Blessed Sunday. Ganun. Karuba. Dinggem mo biyak ko, dinggem di bagat, ay ayatin ka, kasta kamit kaniyak. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan na ginili. Denggem to'y gutog, gutog to'y puso. Ang awagan na ka, denggem ka rin alam. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay. Tapnon maep-epan, iliw kang senaan. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamo. Inayrot nga arakop, abuyugan ti as-aso. Iliwet di aget na samsam, itngem tagapulot. Asa pa yan tiyak, apros sa papiras di bukbukot. Iliwet di areng-eng, magtitileng itilapayag. Umay kan no biyak ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyak ko, dinggem ti bagat, ay ayatin ka, kasta kamit kaniyak. Dinggem ko'y aso, iliw ko'y puso, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y gutog, gutog to'y puso. Ang awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y ibay, pusok umay payapay. Tapnon maep-epan, iliw kang senaan. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayrot
agek na samsam ikyang tagapulot. Asa pa yan tiyak aprus ap apiras ti bukbukot. Ay napay ni marigriga, may paspasarukikig, may patpatublan. Kinirog nga bagas, tinla pagpibiyag, dinan mabaelanin at tuluyan ti agbiyan. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem ken pamigat. Di bayen makaangot itinalanitan, siket na dandanin mapuksan. Umping lakay baket ken agtutubo, agpanurod agaga, agridridam kayo. Angayen iyo amin, akaba elan iyo ibangon, kabibiyag ni Pilipino. Live bago malam yun ita Cagayan from Pasig Delegates. Ano naman, ni Kalakbay. Ay nang agyaman na karuba ta oray bisikat, mati maliglikan agbalse from Jamped Estramentel. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem ken pamigat. Di pa yen makaangot itinalanitan, siket na dandanin mapuksan. Sipot pa'y di damdamo, nga ka masarapat, kas ka man natay dalayap, nga nangalsam kaniyak, kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigak, no di kan mapurus, patay pagtungpalan. An-anuan tapintas mo, nga ingutam unay, di nag-umanay asanikwam, nudong tangni patay, agayat ka itang takasa sa diwaang pay, yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Ay di damdamo, nga ka masarapat, kas ka man latay dalayat, nga nangalsam kaniyak, kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigak, no di kan mapurus, patay pagtungpalan. An-anuan tapintas mo, nga inutam unay, di met umanay asanikwam, nudang tengi patay, agayat ka itang takasat sa diwaang pay, yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Nagbanong ti panawin ni Bibi ken ni Neneng sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik senin, pati lang ken ugali, jakon na matarasanen, awanen ni Ilocano, na ang mabuki di panawin. Ay awanen, day di narumpi, anong umisen apagbingi, atay balasang anadamili, kalay
Kalisan tupay sa tumaguti ay awanan tingkang isala tababaketen tadititeng dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda an anusan minti babaket anu bumalse ay napikit. Pati bantay iparangda awan ti prenot agdaagda awanen ni Ilocano nga mabuki di ununana ay awanen day di narumpi anu mumisen mapagbingi atay balasang anadamili kalisang tupay sang tumakuti ay awanen tingkam isala tababaketen tadititeng dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda an anusen minti babaket kanu bumalse ay napikit. Natungpalan ti arap ako ang mga asawa itikap-kap na ikak analapsat arong marampa ulan dis nga buok ramaramay na akiman kandila lupuan ng namsek nagmaris rapan usipit na lambaga Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunara pisang ti trahe na mutaw ti bukod na ay nagkalaplapa na kastala itubiyag makatawan nga agdenden na ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagat ni paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina kinsilet ka inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Natungpalan ti arap ako ang mga asawa angin sa bali metten ti turong Japon minamnama barbaring mamaliw anos kendungoy pa ay kulat ka tawen man naglabas isulat at man mandar na Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina kensilet ka inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Papu ang mga asawa talong tibungan ni ayan-ayat pinanano sa klata siya kung tinamaliw ta siyak tinangayat na pintas nga asawa gapukin ni ayat ay takdera kung ni di pamilyat inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina kensilet ka inakman aklanga inakman
ay naglaingak na. Aywan. Hindi oras. Alas 2 in punto, ideal daw. Kat, syempre, dahil na nabot may kadwa nga pa sa ito programa. Katagsubli kami for the last 1 hour of our show. Antabayanan nyo. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Cathy Salvador. Mr. and Mrs. Daniel and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Okay, accessibility ito pagayam. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok. And Miss Lori Baldoria of USA. Handa kayo manan, 104.9 XFM. Ayan, exciting. Pacific Yan, Star exciting na talaga International yung Employment pasama. Agency. Ayan, tikpeng Para na kadagiti i-switch. kayat na. Palabas. Okay, we have 70 viewers dito abo YouTube naman. Magzag, balik 64. Good afternoon kata kayo amin. And please feel free to request for your favorite song. Ayan. Bubuyain kayo. Nilakay ko ag dingdingig met radio pa shout out man para kay nilakay ko Dante. Yan, Dante Pasqua. And all the rest of the pagrangayan individuals. Aglalo tayo kati kadwami di nikata di Kitak. Of course, ito ni Piring ni Marites and ni Kitak and nakadon ti nagtartarayan iti bibiyag tayon manipod iti datayo ti Piring nga gagayem because of the choir apo Innocencia sa Grand Choral ngayon pagkatapi nga funeral choir ni Father Daydi ni Father Michael nga DJ Tata France. Okay. Kuna naman ni Nerisa Eschoco Gaceta. Paglit na po kapatid ko, Aiza Gaceta. Sa Aglipay Quirino, thank you and God bless. Kuna na. Okay, Juve Medina Abayao, agawaan nyo, nagayat bumalsing. Ano? Just looking at George Washington Bridge and Yankee Stadium as if you will appear. Oh, I wish to appear even in the sky. Okay nga rod, kaya nadano na po iti pa nagpupugto tayo. Kita man ito karga natin Gigas ko. Namnama kang agakastahan na. Okay, tagpapugto ta. Okay, all you have to do is kita mo karga natin Gigas ko ta. Baka ano? May babain. Handa, dangor ti binayadak di na minsan. So nga kitanta. Of course, these are courtesy of our sponsors Apo dita Balasio Taaw, Manang Larina Flores, okay, Adda Cargana, and of course, Rainier's Private Resort and CJF Baguio Taluda Apo, and aming big sutan tatno every Sunday at dalata tiname that yun tayo. So all you have to do is to message us. Ito is 0905-808-1259 with your correct answer. Dapat correct answer. Aha. Oh. 0905-808-1259. Tipagsendan nyo. Apo, katropa, iti answer you. Abay, inulit mo. Is there something wrong? Wala. Magayam. That's easy. And load Apo with no Gcash team alayo. Kita account nagiti gansa. This time masapol ya po ti ag sukisok ag research nunya ti title na dahito nga sonata ta medyo parigatin taman isuda. Kade? Buena. Siyempre 200 madaya eh. 200 pesos allowed. Okay. What is the title of this piece? With your name, syempre. Title of the song, your name, your age, and address. Send nyo lang dito is 0905-808-1259. Maalala mo ba ako? Kahit paminsan-minsan nalulungkot ka rin ba? Nang kagaya ko, bakit nga ba nagkalayo?
tayo sa isa't isa, nag-away sa sangbagay na walang halaga. Maligaya ka kaya ngayon sa piling ng iba. Mayroon na kayang bumalik sa pita ko, sa puso mo. Nalimutan mo na kaya ako sa piling ng iba. Minsan-minsan sana'y maalala. Di ka ba nanghihinayang sa naglahong pangarap? Tinalo ang pag-ibig ng pagmamalaki. Maligaya ka kaya ngayon sa piling ng iba. Mayroon na kayang pumalit sa pita ko, sa puso mo. Di mo ba ako naalala kahit minsan, minsan lang inaan ko, mahal pa rin kita. Sana'y malaman mo na mahal mo pa ako, aking inaasahan na bumalik ka na. Satu jarak ke tadi kau ya. Sayang. Bisa tim muna. Yes. Okay. Oh, Ana. malimot at isang ano datiin mo na. Kurang. Akita ta. Apo, nakatutang kasi mong bat. Nakaayo. Okay, well, nangabag din minsan? Diyan mo na sino nangabak iti? Oo nga, Rod. Oh, sigatimang tawag yan. That's it. Ano ti mong bata po and dagito makurang minsan-minsan ko na dala. It's Paminsan-Minsan by Claire de la Fuente. Sige man. You don't have enough money in your account. Please try. Claire de la Fuente with a piece. Paminsan-Minsan na po ti papupugamin. Dati tinangabak. Hello, 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 hello. Hello? Sino dahi toy? Banji Amparado. Madyan parado. Oh. From Gulat. Gulak di Phone Quirino. Ayan. Tititle na dyan sa nato, syempre, kat. Kano? Ano title? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Ayan. Anong nga ti kahit yung ako po, load, regular load, muna Gcash. Regular load lutan, sir. Ato nga. Ating nga number. Globe, aya, Globe.
TM. ITM. Sige, TM. Gardante. Sino ti kay mga kablawan? Kabkablawak, di ka anak birthday tata Oy. ni Tristan Tadesa. Kajailat Alter. Okay, sige. Ranya karda po load yo. Bye-bye. Load. That's it. And ugalyan niyo po antabayan na nyo. At ako pa itang damamalayan. For the meantime, here's a bass call. Pag-ibig ko'y maghihintay. Di ba't ang sabi mo sa'kin ay mahal mo ako? Ngunit di ko malaman kung ito'y totoo. Ba't pa kailangang manggaling sa mga labi mo na di pala ako lamang ang mahal sa iyo? Ano ba ang kasalanan ko at nagawa mo ito? Nahihirapan ang damdamin ko, may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling maisipan mong lumayo, pag-ibig ko'y maghihintay pa rin sa'yo. Kailangan sugatan mo ang puso kong tapat, pusong handang ialay sa iyo ang lahat. Luha ba ang gantimpala, ang mahalin kita? Bakit ko pa natutuhan ang ibigin ka? Ano ba ang kasalanan ko at nagawa mo ito? Nahihirapan ang damdamin ko, may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling maisipan mong lumayo, pag-ibig ko'y maghihintay pa rin sa'yo. Nahihirapan ang damdamin ko, may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling maisipan mong lumayo, pag-ibig ko'y maghihintay pa rin sa'yo. Kung marating niyo, di ba sa Balaji paminsan-minsan sino yan? Ni Richard Reynoso. Richard Reynoso. Wan. Ah, Minsan-minsan ang alaala mo nagbabalik. Kanang sa di ba? well, it's not minsan-minsan. Minsan-minsan. Okay. Ha no Richard Reynoso ko na mo lang ni panay Kuya Joseph. Yeah. Ako kitain taman. Man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Kung na. Yeah. Paminsan-minsan. Nagpadala di title actually. Pero sa bali majikin ni Claire de la Fuente. Claire de la Fuente. So, jikin ang tayo ng angkal. It's not minsan-minsan, paminsan-minsan ba't lang. Okay nga rod, iti oras kat 19 minutos, kalapasan tila susti malam, and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po, Adda kami manan, dito 104.9 XFM Santiago. Okay nga rod, anapit, kaya mong kantain balong. Ayan, minsan-minsan idol by Eva. Pwede ba ikan na ni Eva Eugenio? Awan.
Nahin bagamalo mo karuba, kablawak man, da jay anak ko, jay Ili ti San Agustin. So dadayan, asawa na ni CJ Singkang, anak da ni Zian Ken Zaiden, awan labas na karuba. Ayan. Hello mga idol from Pinay, Hokkaido, Japan. Hello mga karuba, pasyarot man dito Ancheta Street, Mabini, Santiago City. Iso da ni Mia, Sito, madamang tudok ti barbecue kan Tani Dance Store. Ayan. Kini Anli Lugaw, Kalye Pogi, Alin, Willie Karya. Salamat karobas. Sikat, Timang Birok. Kaya masan nga sonata karoba. Salamat. Ayan. Ayan. Kuna na pa ini Pinay from farmer in Hokkaido, Japan. Hokkaido. Good afternoon, kakabsat, pakabalaman, nagiti kapamilyak, Solomon family, dita barangay, Sagana, Santiago City. Oo na. Oh, kita ka di sunatan. Oh. Hello, Karubag. Request naman ti Don't Say Goodbye. It's me, Norma Bermudez. Orayag apo. Ayan, madamag buya dito yung kinagwapo yung. Oh, nagtugtugtug. Doon lang. Nonoy sa nyiga. Okay. Ano, di kanta nga request na kanya? Don't say goodbye. Don't say goodbye. Watching from Macau, mga kabsat, from Bob Mario TV. Okay, don't say goodbye. Dirit ko man ni Engineer Jerry Tolentino, Jai Caligyan, Burgos, kanrakas ko man Jai Sirok, Tipandiling. Salamat idol from Tolentino Prince PJ. Ano, di kanta? Don't say goodbye. Okay, don't say goodbye on your way. Hold me tight. Don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word. Just hold my hand. Just stay with me. Don't say goodbye. I love you too. Oh, don't you know? This heart of mine just beats for you. You'll always be the only one until I die. Don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is so cruel. Hold me tight, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand. Just stay with me, don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is so cruel. Hold me tight, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand. Just stay with me, don't say goodbye. Just stay with me, don't say Yan. And with that, Apo, kahit ko lang nga ibagang
iti title na gaya nga talaga is Minsan-Minsan by Clea de la Fuente. Kung nga ba ka nagabebeantan, okay, we stand to be corrected and after thorough research talaga nga miningming-minga dagajay. Ito lang music file ta nga paminsan-minsan iti Laka. title na. Agpapugtutan to manen. Okay, sa tata kumabo. Okay, pumugto kay manen. So, adyan na nga bak, let it be nga na nga bak. Siguro talaga nga aldaw na tata. Okay, di ka, amom di kahit kusabuan. Aldaw na tata, di na nga bak. Oray no mali di answer na. Nangabak lata. Anyway, ulitan naman yung tagpapugtaw. Another song, abong apugtuan nyo. But this time, alalaingin menti mang kita. Nadulingam mi abo di title na instead of minsan-minsan paminsan-minsan tinapangabak mi. Adalah ti pana basit. Okay. Anyway, medyo narigat basit ito ay. Ready? Nakita ka. Ate man, medyo narigat. Baka muna man natin. Muna man natin, kita taman sa palipay. Okay. Another 200 pesos courtesy of Manang Lorena Flores and Reyes Private Resort and CGF Baguio. Dito apo, 200 pesos. With the title of the song, your name, your age, and your address. What is the title of this piece? Close your eyes and you gotta sleep, 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 sleep. I can hear the sound of your heartbeat. I can hear the things that you're dreaming about. When you open up your heart and the truth comes out. And you tell me that you want me, and you tell me that you need me, and you tell me that you love me, and you know that I'm right, 'cause I hear it in the night. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. When I hold you in my arms at night, don't you know you're sleeping in a spotlight? And all those dreams that you keep inside, you're telling me the secret that you just can't hide. And you tell me that you want me, and you tell me that you need me, and you tell me that you love me, and you know that I'm right, 'cause I hear it in the night. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. Close your eyes and you fall asleep. Everything about is a mystery. Yeah, kamatan. And you tell me that you want me, and you tell me that you need me, and you tell me that you love me, and you know that I'm right, 'cause I hear it in the night. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep.
Okay, tawagan tayo na po. Titinang nga ba? 200 peso load or GCash. Good afternoon. Hello, sir. Sino day to'y? Marina de la Cruz, sir. From? Lifon Quirino, sir. Mano tawag mo? 55, sir. Nagalaam di answer mo. Google, sir. Google. Honest. Nagpartak ka man nga ng Google di kanta. Pero amom di kanta nang nangagmon. Tak lang nga mangig, sir. At tatalang nga kinantayo. Anyway, congratulations. Iti-title na nga rod without looking at Google. Talking in your street. Talking in Your Sleep by Modern Talking. Okay, congratulations. Ano kaya mo? Load with no cash. Gcash. Gcash. Load, sir. Load. Dito mo lang ang number. Win, sir. Anang ang number sige. natin manang Ate. TNT. TM mo na niya, di smart. TNT, sir. TNT. Token text. TNT delivery. Sige nga, thank you and congratulations. Baka takay mong kablawan. Agre ko yan sa klatan, sir. Ana. Berting, Uncle Berting. sir. Sige, kansyon mo ito, Uncle Berting, no, agsubli kami. Kabayatan na abo. Tingin niyo pwede kita dumaapo. Nga parabista. Okay, bye-bye. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank Well and good, we're back. Abo, still with you for the last 30 minutes of our show is Katropang June with Katropang JM. Ayan. Ang talaga nga maiwasan, ito kamali. Madi mo po ko di panunod ko, dito paminsan-minsan nga nila. All I thought, paminsan-minsan, tayo sa dito yung title at folder ko, pero minsan-minsan kaya. Anyway, we stand to be corrected as I have said, and tao lang. And dyan na nga box, talagang aldaw na tata, swerte na tata. Uray ta 200 pesos lang. And sinukatan tayo mat with another name the tune. Dito na nga bak, taga Difon Quirino. And this time, for the last name the tune, tumawagan at ay makaamoy di title. Tapno nga mga bak, dagitay ag-google latan. Okay? So, naglakalaang, all you have to do is dial 0905-808-1259. No, amoy di title na dati nga kanta. For another 200 peso load. Yan. Or GCash. Ulitin me. Tumawag kayo no amoy di title na dito. And because it's Sunday,
Ay got sa bali iti ipapugtumi kada kayo. Urayan tayo lang ni J Embassy. Ulitin mo po all you have to do now, no mo iti title na is give us a call. Yan. Outright, tapno na parpartak iti resulta na. Tumawag and you're in. And ibagayo iti title na. So this is it. Ito ni Jan Marco ng katong kumantan. What is the title of this piece for 200? Tumawag kayong arudan. Ito ang aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang amin. Okay, we have a caller. Kitantaman ti lalaing na dahil ito nga kapsat tayo. Hello. Just a guess, kay buti mo, Panginoon. Naku, nagadayo. Ay, ganun ba? Dandanin. Okay, dandanin actually. Anyway, kung mablao kan kapsat Alice. No, it's not. Panginoon, kay buti mo. Iti title na is Isang Munting Panalangin. It was never told in the lyrics na. Hindi, minsan, sigurado siya dinangabak. Made, at sa Bali. Demon na. At demon una, we're honest. Inaklon mi, nagbitutan mi, but this time, ami mabaling aklunan det. At dapat mon una ngem sika. Okay. Ngem swerte na nga talaga di nangabak. Okay. Ngarod, iti pamagata dito is Isang Munting Panalangin hang kay buti-buti mo. Better luck next time. Anyway, the same style. No amom, tumawag ka nga dagos. Urayem. Okay, sige. Mag-greet ako nga. Greetings. Greet ko ba ni Doc Olive Dinang Food TISU? Good afternoon and be cool. Okay. Forgive and forget. Hindi ako ang may kasalanan pero advice lang ito sa friend ko. Apaya. Something wrong pero okay na. Okay. Okay na settle na. Dr. Primo Gafood. Olive Gafood. Olive Gafood. Okay. Anyway, thank you so much for calling. Datan, Urayan, baka amom dali sa marunon. Sige. Okay. Okay, dagiti kahit na pa mong bata po, all you have to do is dial. Well, ayan. Shout out to your inaanak, Emmanuel C. Castaneda, Madamati Drive na, Agawid J. Salinungan, West, San Mateo, Isabela. Afternoon, anak kong drive safely. Okay, nga Roden, for 200 pesos, what is the title of this Tumawag, piece? 0905-808-1259. Sige. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan, kaibigan. Sino nga dito mautawag? Hello? Jay, radyo yapaw, pakapsutan nyo. Okay, medyo pahinaan lang po muna ang monitor. Umadayo ako, Manong. Okay, sino da ito'y? Si Emmy Quijano, Manong. Emmy Quijano from? Ayon, pero rotoy mati laundry data, Manong. Agakang ko na awatan. Taga, no, kayo. Ratuyak mati laundry data, Manong. Taga Sinsayo na, pero ratuyak Sinsayon. Maki Laundry. Okay, what is that? Patul Road. Patul Road. What is the title of the song? Siya. Datala unay. Siya. Okay, correct. And kung mablao kan, Gcash load. Gcash, Manong. Ating nga number. Haan, Manong, i-text ko lang na di number ti Gcash. Okay, sige nga rin kung mablao ka nga rin. Agpalpalaba dita. Ay, when Manong,
Kablawak man, tika anak ka ni Mean Dispo, napilido na tatayin. Apo, deta lang. Nalipat. Martilino. Itanak buwan. Birthday na tata. Kablawak may ni Nanay Loleng, akadwa may kupupin manong, saka ni Manang Levi. Oh. Nilay. Kaya namin nga suki mi, dito'y Maki Laundry, na yung bangal daw yung amin na po. May kailatag pala ba, anytime. Ape kasunod ti Brian dita, agkupin kayo laeng. Agisaan kami umuna manong sa amin tukupinan. Mano may 1 kilo. Hanya 4 kilo. Per load po kami. Mano ti may sa load. 180 po. 180. Kasano ka ato day, Jano ka? Usually. Pagka light clothes po, is minimum po is 8 kilos. Yun po 180. Na magano kan kinakupinan. When manong. Oh. Alahin mo na palagi sa lansanto di pagikantibado mo. Oh, Dapay tikuanan. Downinan. Downinan. When, kompleto manong, ada sabon na, ada popcorn na. Nagmayat. Kin ato ti pirpir na siyempre. When manong. Kaya pa nga sungsungbat manong. Aya. Okay, congratulations. Uray mi DJ number ngalo dam mi ti Gcash. When manong, thank you. And congratulations. Kami pagkikaro bakit na sinsayon. Nagtinding nigday nal daw. Okay Kada nga rin. dumindupay. Thank you kanyayo amin dita. Okay nga Rod. Agyaman tayo abong. Iti mas pasamag katatay tata. Na nagsayat ni Apo Diyos kanya tayo. Ang kami nga preacher. Nga magsaserbi kami. The song goes like this. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon magpakailan at ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako ay sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon magpakailanman. Hindi naman isend JG cash number na ni Emmy Quijano.
Yeah, please send. Like Apo, Amy Quijano, the Gcash number nga sendan me. Iti 200 pesos. Agbirbirok pay iti Gcash. Anyway, thank you so much, Apo. Ti panangantabayo kada gito'y pagkayam yung ano tataraki, katropang June. And Katropang JM. And this happens every Sunday. Tandaan nyo, kada Domingo, at ito ka lang po tune in 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Exciting mat na gito'y pagkayam nyo. And with that, we would like to thank once again our dear sponsors, of course, Manang Larina, Flores of Quebec, Canada. Rainier's Private Resort, located at Proctres San Sebastian, Ramon, Isabela. Okay, from California, Lorely, Baldoria, and Maricel Totok and Perry. Baliktad ulit eh. From California, ni Manang Lorely, Baldoria, of course, Perry and Maricel Totok. Ayan, from Hilo, Hawaii, syempre, Auntie Cathy and Uncle Ronald Salvador, Uncle Daniel, Auntie Lisa Cabal, and Auntie Josephine Cabal. And CJ of Baguio and Pacific Star International Employment Agency Corporation. Awan di obligasyon da kada kami Apo and they are so much they have a big heart yan to give us something for our program. Thank you so much kada kayo. Once again, hanyong obligasyon di mang dad ngam Apo, they are keep on giving. Thank you so much kada kayo. And with that, akyat kumansyon tamanan balong para kada kiti maudi nga sonata ta nagsayaat. And after this, Apo, tumaray kami di San Roque, Paris, of course, para iti programa mi ay iti another mass for the 5 p.m. mass after the Santa Cruzan. Ladies and gentlemen, the one and only John Mark Pastor, single, 30 years old. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams are for those who sleep.
that you're going away. I just don't wanna be lonely. I don't care if you share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can give when you're gone. When you're gone, I just don't wanna be lonely. I don't mind when the time sets the sun to the moon. I just don't wanna be lonely. Let the stairs find you there at the end of the room. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give love I can give when you're gone. When you're gone, I just don't wanna be lonely. Because baby, I just don't wanna be lonely. Pa-pa-da, 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 pa-pa-da. I just don't wanna be lonely. Pa-pa-da, 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 pa-pa-da. I just don't wanna be lonely. And for our last piece, malang tirayan mo, dito ay pang-silpo tayo sa warang programa. Ito yan. From Ehens. Lobat. Kamukha mo si Parluman nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, papabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng erbimbo. Nakakaindag, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. No. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay, na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Dinigas ang aking katawan